Inggih punika Ibu Niwayansih pinaka Duta Banjar Kebon Kelot Belega. Majareng Ibu Niwayansih iligala lan genah durusang. Om Swastiastu Haturan Titiang Om Swastiastu Mimi Dewa Ratu saget sampun rame anake rau punapi gatrone sane mangkin becik-becik nggih senang mirangan satwa Bali nggih. Inggih yenin senang mirangan satwa Bali ngiring nampakin sarang sami. Inggih reng nganggo panureksa sane banget wangiang titiang. Ping kalih hidadani sameton sarang sami nalar sane mileten wimbakarone puniki sane banget tresno sehen titiang. Sane mangkin titiang jagi pacang masatwa Bali sane mamurdo ibu kal pesu petang ainge durus piar sayang sarang sami kacarita mangkin wenten niburon maadan yo ibu kau iyo menyamo aja kepat-pat ibu kal sane wayanan Imalung sane madenan, ilalawa sane nyomanan, ijampiit sane ketutan. Serahina gagayan ipone, wantah magonyokan, makedekan sarang nyaman-nyamane makejang. Seng taen yang aku buron jelek, setata ngaku buron, ane paling melahu dini di gumine. Kene munyin yo ibu kal, woi, malung, iwasen ijang luang, kabinawa pisan bagus si cange dini. Mesaeh ngajak ida sang Arjuna, iwasen luang, iwasen. Mesaut yai malung, woi, cai ngaku bagus cara sang Arjuna. Uleng pidan sang Arjuna magigirangap buka cai. Nene malong aden cai na takonin. Duwag cange dini seng ada nengalahang. Begawana raspati nu duwagan cang. Apa takonan cicang nawang. Keto duwag cange dini. Masaut yai lelawah. Pehonyang aku bagus. Onyang aku duag cang takonan dini aden cine. Cang dini sugeh. Pipes cang liung lah. Sugeh cange meliah cara pasih. Apa kita cange meli prajani cang idang meli. Apa tageh cidini cek cegete. Apa cegete nawang seng. Cenik gaya itu. Masaut lantas tane paling cereka ijampit. Marai cang paling cenika paling ini apa dini kadiano nyancang seng bisa cara yo no. Icang nak kuat dini sitang cange dini cara sang bimo. Wanean cange dini meranen cara lalipi berari. Keto nyen icang dini sedang itaha ia makedekan ngajak nyaman-nyamane makejang. Teka lantas klian buruane ibojog. Doren lakar mau pengarah. Ngorean ia magae buen manis semengan. Jero-jero bukal. Tiang mai mau pengarah tekenin jerone. Ingetannya. Buen manis semengan. Buron ane magigirangap lakar tedon makaryo ingatan yen teko jero
Konen sud di pojok memunyi sautina teken ibu kal tor sado bangras. Weh, nyen ngarah-arahan cai ketu. Not cai icang buron ane magigirangap cara cai. Icang anak buron ane makamped. Iwasin kamped cange ajak nyaman-nyaman cange makejang. Edengan kamped cai ne ajak makejang. Cang seng rimo arah-arahan cai ne buko ketu. Ditu lantasan ibojog magadi ulisek ibu kale. Merasa teken dewek ne subo kalah. Ditu lantasan ni malong bengong. Ilalawah dekah yo. Ijampiet ngejengit gigen yo Ibu kal kedek yo ingkal. Ne maro cang man nguluk-nguluk di maro yo kliane belok gadane bakat uluk-uluk nasne jani. Buen yo lantasan jani mah kedekan yo buen ajak nyaman yo ne makejang. Sedang itaha yo makedekan buen lantas teko klian kedise ane mekamped. Doren lakar mo pengarah teken yo ibu kal. Munyin yo ne alus ban-ban kene munyin yo ikedes. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Jero bukal tiang mai anak mepengarah jero. Ingatannya buen mani buron ane mekampet lakar tedon mekaryo. Ingatannya teko jero. Konen pragat munyin yoi kedes. Buen yoi bukal mesaut bangras. Weh cai kedes. Ngudiang icang bang ibarah-arahan kok itu. Not cai icang buron ane mekamped. Icang anak buron ane megigirangap. Netoleh gigen cange ajak nyaman-nyaman sama kejang. Jengitan gigen cai ne aja makejang. Hei! Magadi cai uli dini. Icang seng rimo arah-arahan cai ne buko ketu. Magadi cai. Galesin satwa. Ditu ben yo ibu kal kedek ingkal-ingkal. Orahange kliane belog. Doren soroh bukale ane paling rireho. Galesen carito mangkin. Siksegan yoi kedes ngeleng kemu ke tengahin alas. Doren bango munyi bangras teken yoi bukal. Jeron tulangin je titiang mangkin. Nguda dadi hati yoi bukal memunyi ketu tekenin tiang. Ya namun to de alos tiang emo pengarah. Dadi hati yang ulah dorin ngetikan tiang. Gelesen carita mangkin. Jengah para buruane makejang. Ditu lantas si bojok. Nyangkepan makejang para buruane. Doren aja kelakar ngalih hamah-hamahan. Weh, cai buron ajak makejang. Da suba cai ngantosan yoi bukal. Depang suba yoi bukal seng megai. Doyo arah-arah na megai ben. Yan keto munyin ibu kale. Jani cai buron ajak makejang. Lan jani pada ngepahan tugas cai ne masing-masing. Nah yan cai ane demen ngamabe. Lautan suba cai moboros kemu. Cai ane demen ngamah padang. Lautan cai ketegaleng alih padang. Cai ane ngamah umbi-umbian. Lautan suba cai ngelumeh. Cai ane ngamah buah-buahan, woh-wohan. Mai cang jani tuk-tuk, cicang tuk-tuk jani. Maro keto munyin yone bojok. Pagrasah buruane makejang. Padong alih hamah-hamahan. Stuseng keraso. Saget subaliu pesan yang uman ngunuh buah-buahan. Doren buah ne ane manis-manis.
Nejani di Banjaran Kedese. Ditu Kedese pada girang ya macando. Man yang ngunu buah-buahan ane janjan. Toren sambelan ya magendeng. Sirau ninge magendeng curek-curek riki alet-alet sarang sami. Gendeng ya jani iklides. Curek-curek sebentar alang-alang boko-boko tiang melipohe aji satu keteng keto gendeng yone ikedes saja kemekejang risedek yo we subonya ni man ngedom buah yone manis-manis turane janjan saget teko yo jani bukal lakar ngaleh doman ke musik ikedes. Weh, cai kedes peturu mekampit. Mirip cai yang sap teken ini cang. Icang mai lakar ngale doman icange. Kian doman icange. Masaot jani yoi kedes. Weh, cai mulo. Nguda cai pongajuari mai ngale doman. Doga si cange mau pengarah si cai kengkian munyin cai ne. Cai ngorahang buron ane sing mekampit. Cai ngorahang buron ane magigirangap. Terus sadang ngejengit gigen cai ini aja onyangan. Torayang bon gigen cai ini. Ne jani cai mai ngale doman. Cutat tema gede cai uli dini. Ditu lantas paro bukale. Sahasa magede aja nyaman-nyamane makejang. Galesin carito. Di Banjaran Bojoge masih patuh cara di Banjaran Kedese. Pada ngedom buah-buahan, adoman buah poh, adoman buah mangis ane jon-jon. Saget teko yo beni bukala aja kenyaman-nyamane. Doren memunyi bangras. Weh iba bojog. Icang mai lakar ngaleh doman icange. Mirip caying sap tekenen icang. Iba patuh ngajak icang peturu magigirangap. Ane jani icang mai kian doman cange. Masaut ya jani ibojog. Weh cai bukal. Icang tu seng nyah jani kenin cai. Nguda cai mai ngaleh doman. Kaden dugas tipuan icang mau pengarah ke muka engken munyin cai ne. Cai ngorahan peturu makamped. Tuaro turu magigirangap. Ane jani cai pongajuari mai ngaleh doman. Cutat ne magede cai uli dini. Suwat bulo cai mau banyar uling jani. Keto lantas bat ne yoi bojog. Ingin sekate ento bukale seng bani yo pesulema sangkane niyo tu seng deman menyamo brayo tu seng deman mapi tulung ento mahawenan iyo tuah bani pesu peteng-peteng ne dogen inge ratu idadane sinarang sami wanta hasapunika sane presido titiang aturan caritane sane mangkin menawi tawenten atur titiang parilaksanan titiang sane nenten manut reng si jeronin pikayon nenten lali titiang lungsur gang reno pengampuro sane mangkin puputan titiang antuk paramo santi 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 Punika diwawu tetikasan pamilat nomor undi siki. Sane mangkin kelanturang antuk pamilat nomor undi kale. Ibu Nimade Chandri. Pinakeduta Banjar Kebon Kaje Beleke. Majeng ring Ibu Chandri. Inde galah lan gena durusan. Matur suksema aturan titiang majang ring ukrawakya antuk galah sane ketiba kendewek titiang kapengajang para ulaman sarang sami sane suksemang titiang talar tim tanureksa sane wang liang titiang nenten lali talar
semeton sarang sami sane tresna sehen titiang. Semeton sarang sami senang mirangan satwa. Ados tandingah titiang senang mirangan satwa. Nggih. Yen seneng titiang jagi mesatwa. Pirangan nggih? Samponan lali kepura ngaturan bakti. Elingan makte canang sari. Ngiring ajagan bahasa Bali melarapan antuk mesatwa Bali. Sedurung titiang ngawit mesatwa, ngiringi raga sareng sami, ngeras titi bakti reng ide sang yang widi, reng sesunan sane melinggih driki, antuk nguncaran puja pangastungkara. Om Swastiastu. Indek cerita sane praya katur memurda galuh pitu. Kacerita mangkin reng panegara medang kemulan wenten Prabu Beksa medue putra pepitu. Maka sami istri-istri para bida boyo wenten tios galuh Pradnyawati, galuh Mirnawati, galuh Puspawati, galuh Kusumawati, galuh Wijasantun, galuh Mirna Ampura, galuh Mertasari, lan galuh Sumanasa. Maka pitu punika Raden Galuh samian jegek-jegek pisan. Punapi je sekadi dedari tuun uling kayangan. Nanging biang ne Raden Galuh sesai nangis mesel-selan sawire ida ten presiden icen nenokane napi sane patut ke icen duanin ida sang Prabu ten karima due napi-napi duene sampun telas samian angena memoto. Sedek dina anu biang ne Raden Galuh mekayonan lakar ngai laklak sawire ide medue beras abedik. Jani lakar ngai laklak suba iraga adep lantas diwangan nyenawang man bati batin itu mara lakar aja ngajak mekejang yen nyak selesai ketu sinah iraga nyidang lakar ngemertanen icening Galuh ketu pekayunane biang Raden Galuh. Gelisen cerita mangkin berase punika sampun dados tepung ngencolan biang ne Raden Galuh ke perantanan ngai laklak. Praragaan ida di perantanan sawire dugas ento Galuh pitu kari sirap di pemeramane. Mara lebeng laklak ay abungkul metangi raris Galuh Sumanasa ane paling alit te. Cingakina biang ne ngai laklak. Biang icen tiang nuna siki laklake dot pesan titiang. Nah cening Galuh nanging de nikah ngetekin rakan ceningena. Marok itu kemu Raden Galuh ke pemeraman nikah ngetekin rakane. Magaluh ibiang ngai laklak ya di perantanan tiang icena bungkul. Maro mireng atur arin itu ngencolan mangkin Galuh Mertasari ke perantanan. Biang icen tiang nunas laklak tiang sedok pisan. Nah cening Galuh sakewala de nikang tekin rakan ceningenge ketu besannya biang Galuh. Di sampune kenten metangi rare samian okane. Samian nunas laklak. Mara lebeng apungkol aja ngekenokane. Lebeng ben bungkol aja ngeben kenokane. Kanti telas laklak ne aja nge teken Galuh pitu. Diko raris biang ne Raden Galuh nangis mepangenan. Gelisan cerita mangkin benjang ne ide sang Prabu
makayonan lakar megingsir nuju tongos anelenan sami ngiring sekadiraos mangkin transmigrasi nge kacerita mangkin pemargine nuju alas anebat sesampun kenten nyingaken rares ide tukad lingah tur dalem matititing pentong akate tur ganye irika rares Sang Prabu makayonan lakar nglewatin tukade ento rares Sang Prabu nuut titine ento lakar ngisiang ditanggu disampun kenten nikange rares galoh pitu nuut titine ento disampune galoh pitu mekejang sampun deket di tengah titine megulikan titine dika raris galoh pitu ulung ke tukade biang Raden Galuh nyeret ke tulung-tulung nanging ideten presiden nulungin putrane dika raris Sang Prabu sareng biang Raden Galuh nangis meseselan sewire ketinggalin antuk putrane make sami gelesan cerita mangkin Raden Galuh pitu sampun doh anyud nanging ida kari saling gamel sarang semetone raris ida kampeh di sisin tukade anebat bak misi bon galing-galing dika raris Sang Galuh pitu nuut sisin tukade kantos ke di beduran si sampune ke di duran cingakina lantas wentan umah melah pesan dika kenal kayune Raden Galuh pitu jani ada lakar tongo si dewek medunungan keto kayune ngencolan Raden Galuh pitu mangaken umah totonan disampune ke di umah nika mekesya bida nyingakin ada raksasa nyelelek di balai gedene sambilang nepules engkis saking takutne ngencolan Raden Galuh pitu nuut blangsing menek kepunyan bingine tur ditu ragane mengkep disampune peteng ngenah lantas umahne iraksasa galang meglanaran kesinaren antuk manik-manik ane mesinar maka nyor-nyor ango bida Raden Galuh pitu nyingakin kesugiane iraksasa lianan tekin ento iraksasa masih mau uban-uban minekadi celeng bebek siap kedis lan ane len-lenan risampun kenten Raden Galuh pitu kenten mereka ke tongosne iraksasa raris iraksasa mereka ke umah nih mangkin kacerita mangkin Raden nika si wastane Raden Galuh pitu mengkep di dhuwur punyan bingine nyingakin kesugiane iraksasa eling raris Raden Galuh pitu teken kelacurane waduh kene lacur titiang dini kampe omah iraksasa ane deman nada jatmo dikeragan Raden Galuh pitu mata tangisan sareng sami eling teken kelacurane riwos kenten Raden Galuh pitu mangkin nyikiang pikayon ngulangang pikayon
nunos sepasuecan ide sang yang pramekawi. Raden Galuh Pradnyawati mengucap, lare kajantake apang nemu pasubaya marek itu jek ada pemereman melah pesan. Malih ide mengucap, lare kajantake apang ada prabot tenun magenapan marek itu cek ada prabot tenun magenapan. Liang pesan kayone ide Raden Galuh Pitu buin manine mekejang Raden Galuh Pitu nenun di dur punyan bingine. Kacerita mangkin ritat kala kedis yang memunyi saling sautin Raden Galuh Pitu sarang ide megendeng puniki gendeng nge. Raksasa bulasan je ibane abulan pitung dina. Raksasi bulasan je ibane abulan pitung dina. Cok sir, cok sir. Gitu. Raden Galuh megending dingehe lantas tekeni raksasa. Projani kiap matani. Ia wab-wab lah sambilang memunyi. Wah, melitua aji nenom. Sing telaban kolong inom. Jani kolo kalmadam. Kiap matone. Genengano teken ikedis. Kolo lakar bulan pitung dino. Suhud memunyi keto megeblog lantis. Irak saso pulas lep. Disampun irak saso pulas. Tedun raris Raden Galuh Pitu bercelap ke umahnya irak sasa. Ada ane nyemak bas tur jakana ditu. Ada ane nyeluk siap tur tampah angon be. Bulun siap, bulun bebek, bulun kedis mekejang dudogana ditu dijetne irak sasa. Keto masih entep nasi lan sisa najang sanelenan mekejang dudogana dijetne irak sasa ane sedang pules. Kacerita mangkin sampun bulan pitung dina irak sasa pules raris bangun yo. Nanging dugas entuk Raden Galuh Pitu sampun mewali malih ke punyan bingine sambelang ngintip. Maro bangun irak saso bekesiap yo tepukine kucitne siapne turbasne mekejang telah tepukine lantas dijetne bak ada bulun siap bulun bebek bulun celeng tulang siap tulang bebek lan sanelenan masih bak ada nasi maura irak saso ngaden jetne ane ngamah sekayane mekejang ditu lantas irak sasa pedeh ngerengong beh pocol kai pulas bulan pitung dino telah sekayan kaine isepe teken jet kaine nenan jani lakar sulat nasne jetne apang mati gitu yo irak sasa ngerengong incolan lantas ia ngalih sambok tur kau angona ngidopan api di suban api ne gede ngabar itu lantas sulat dejet ne irak sasa negak dua api ne raris ia ngelur nanang rasa sakit ditu lantas irak sasa ngemasin mati ulian kebelogane sampun kenton Raden Galuh Pitu tedun mereka ke umahnya irak sasa. Nongos ditu di umahnya irak sasa. Raden Galuh Pitu prajani sugih ngwarisin mekejang kesugiane irak sasa. Ainggih asapunika daging satu Galuh Pitu tetua nyane iraga dados jatmu sampunang radad-radad pacang melajahan dewek pangtan belog sekadi irak sasa nge kelungkung samarapura kirang langkung titiang nunas pengampura sinep titiang andok prama santi
Om Santi 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 Om. Inggih sedurung ngelantur majaring uleman sanekantun wenten ring wewidangan pura dalam kaler titiang nunas mangda memali malih kegenas sane sampun kecumawisan. Malih pisan titiang matur majaring uleman sanekantun wenten ring wewidangan pura dalam kaler titiang nunas mangda memali malih ring genas sane sampun kecumawisan. Laduran titiang untuk pemilat nomor undi 3 inggih punika Ibu Nikomang Sri Warningsih pinaka Duta Banjar Jasri Belega. Majaring Ibu Nikomang Sri Warningsih ini galalan genah durusan. Rahajeng semeng niki semeton sareng sami. Punapi gatra niki? Seneng mirengin satwa. Nggih sane mangkin titiang jagi mesatwa sane memurda imen sugih teken imen tiwas. Imen sugih saja iya sugih tusing kuang nang apa. Nanging iya meparisolah jele dengki iri hati. Nah, melenan pesan tekan imen tiwas. Imen tiwas saja ia tiwas. Nanging iya mau parisolah demen nulungin timpal. Subakti tekeni witi. Sane mangkin kacarita sedok dino anu. Imen tiwas lakar mepumpun. Nanging iyo tusing ngelah api kemu ya ke umahne imen sugih lakar ngidih api kene apat neka ditu swastiastu mbok mbok swastiastu mesaut imen sugih mare iyo bangun. Wah, hom. Nyen yonto kali jani swastiastu swastiastu. Tiang imbo men tiwas. Nyai tiwas. Apa leh nai mai kali jani? Tadi dia lunak sapi mo. Apa? Api? Sajang sani tiwas kayang api nyai mengide. Nah lamun gitu jokin jai cang kutu malu. Disu bani telah kutun cange. Didun nyai kalbang cange api. Nah yo imen tiwas kejoken imen sugih kutu. Seret mara kepitino bisi kutu akut klapit gitu kanti ketengahi disubane suwo dia ngejoken imen sugih kutu itu ya saja keupahen basmiwah api ngencolan iya kemu ke umahne laut nyakan bahasa entuh di jumahne imen sugih buen lesak siksik bakatino kudu ben angkut ngencolan ya kemu ke umahne imen tiwas kene abadne. Wah, nyai tiwas. Tiang ibu. Dong nyai, orahang kudu dicange subet lah gitu. Di
ken onto subangan pasilihan. Jak jemaga bas imen tiwas ya. Aneh subo dadi nasi ento kayang kut kukusani kajang abana mule. Nang kacumane buen ya kamu ke umah imen tiwas. Wah tiwas. Nape malih mbok. Itu nih nyai ngorangi di api si cange. Nejani uli yang apa cae. Jak jemaga apine. Sarwa sang apa segede abana mulih nih teken imen sugih. Ratu semeton serang sami. Keto nyen bikasnya imen sugih. Demit. Ayo nggih lanjut cerita makin nggih. Ben manine imen tiwas ora hina nubuk padi. Itu ya kupahin bas tuang trongcong. Nyak ya imen tiwas. Puk keto kanti ketengi. Di subane telah ya nubuk padi itu saja ya kupahin bos tuang trongcong. Nyencolan ya mulih nih laut nyabang basen tuh. Di jumane imen sugih buen ya sekes ceketres cek bakat itu loh dah kan ada tuh ngencolan ya kemuka umahne imen tiwas gene abotnya semetok weh nyai tiwas tiang imbo dinane dibi ora hincang nyai ngejoken cakudu nu ben aukud nejani ora hincang nyai nu bok padi nu ben adadu nejani uliang basang itu uliang base untuk subuh kejakan tiang iya nanti deh tiangmu Raja bedage basen to seng tadi kedo cek jemaga nasen ne imen suge abana mulehne nasen imen tiwas abana mulehne teken imen suge angge tiang lanjut cerita makin nggih ben manine imen tiwas kemu ya ke alase itu ya ngalih sang aja ino paku sakit ketemu ya aja sang kidak tiwas apa alihnya imai tiwas kecap ya imen tiwas ampura tiang pekidang tiang jaging gara sangat jain paku anggonya igeno paku tiwas jadi amin tiang cukup kidang dah lamun kedo mai seluk generane di dunia lakot pabahang ulian enya atene imen tiwas lakar nyolok jet isang kidang itu iya ngurahang ampura titiang jeruk kidang mara seloko jaka selok pih dewat tu agung bek limane imen tiwas misi emas mirah tembaga marakal ngorahang matur suksemo jaga besakit ilang sang kidang semeton kijo kaden lakono itu ya imen tiwas demen atene ngencolan iya mulih nih nah ben manine
imen tiwas kemu ya kepande ngai kalau gelang bukong piwah sane lenan. Aing tiang lanjut cerita nggih. Sodok dina anu imen tiwas kemu ya kepekan. Itu ya ketemu ajain imen suge. Ngon ya imen suge nepoken imen tiwas. Itu ya metakon. Weh tiwas. Adi jak bak keto ni mah. Mas-masan Di John man tiwas. Pasti ni mau lingo. Pesawat imin tiwas. Sambil langu mekenyong. Kene nyen bo. Duga se ento. Tiang kemunyen ke alase. Ngalesang ajak ino paku. Itu nyen tiang ketemu ajak isang kidang. Itu nyen tiang ke channel mas mo. Oh keto. Jak ngecolan yo emen suge mulih nih. Ben manin nih kemu ya ke alase mapi-mapi dadi anak tiwas. Itu ya ngalesang ajak anak aku ketemu ya ajak sang kidang. Weh, manusia, nyen itu kerasa. Tiang jero, jero kidang men susu, men suge, men tiwas tiang. Nah, lamun saja nyai tiwas, mai selok jenirane, ditun giro lakat pabahang. Ulian kena atene imen suke yen colan ya nyeluk jek sakidang jek amun sekarang payung ne ya nyeluk jek sang kidang jek keseluk har selukku tuse ngidang sisiang itu ya ketulung ampura titiang jero kidang ampura sing pedingahan ajaannya kebet-bete kedui-duine itu kadeh itu ya laut kantongan jak kedabak. Aduh sakit ya sakit ampura tiang jero kidang sing pedingahan neken jero kidang grepe ya boleh nih neka jumah deh mekelo iya ngemasen mati angge ya ningi raga ngenuten parisolane imen suge bahaya sane kepange nanging ya ning iraga ngenuten solahnya imen tiwas bahagia rahayu sane kepanggih. Om santi om. Kelanturang untuk pamilat nomor undi papat. Ibu ni Putu Yuliat Nyani, Pinakadute, Banjar Belege Kanginan. Majeng ring Ibu Yuli, Indik galah lan genah, Durusan. Om Swastiastu. Weh, cerik-cerik ajak makejang. Sagat suberami dini mepundo di Bali Banjar. Nah, toto ane paling bagus cening bagus. Suut malu pelalianan HP nah. Metiktokan, main game, me-Facebookan, suut malu. Nah, ane jani cerik-cerik ajak makejang. Nyen ane demen mirengang satu. Ya ning demen mai pakin mimi ngelah satu luang pesan satuan mimi nih tuah ibu kal pesu peteng pirengang nah ada ketuturan satu ibu kal pesu peteng
ke cerita ada bukal menyama aja ke papat. Ibukal ane wayanan, imalong ane nengahan, ilelawah ane nyomanan, lan ijampiet ane apa? Ane ketutan. Sedina-dina bukale ento state megegonjakan. Ngorahang sorohne ane paling lunga di gumine. Long, nang dengengang matan saya ini. Nyono ane paling bagus di gumine. Nih, jang subuh paling bagus. Bagus si cange kabinawa buka Sang Arjuna. Sautina lantas tekeni malong. Apa? Paling bagus di ada Sang Arjuna megigi rangap. Nene takunin nyaman saya ini ane paling dua ge cange buka begawan Uraspati ya. Apa takonang cai cang nawang. Sautina buen tekeni lelawah. Nah, cai suba paling bagus, cai paling dua ge yen ni cang apa tage cai cang lah. Suga hi cange mulia buka pasih. Apa tage cai jak cenek gaito. Sautina buen teken dijempit. Nah, ane jani toleh awak icange sitong maguat buka Sang Bima. Sadak itu hema begonjakan ngajak nyaman-nyamane. Ditu lantas teke i bojo kalian buron lakar mepengarah. Ban-ban pesan ia memunyi. Cero buka lajak mekejang, tiang mepengarah, reng rainane benjang, sorah burune, lakar tedon mekarya, iri kering pura. Lantas gitu, banggras pesautnya ibu kal. Cai bojog, muda mai cai mepengarah, di ada sorah buron, mau kampet, cari cang. Nenek toleh kampet di sange. Peleh cai mai mepengarah, wani jani, megedi cai uli dini. Ningah keto raos ne ibu kal, megedi lantas iya ibu kal ngajak nyaman-nyamane. Ditu iklian buron merasa jengah sawireh iya suba kalah. Nanging ibu kal itu kedek ya ingkel-ingkel sawireh subeman nguluk-nguluk iklian buron. Sedak itehem kedekan teke lantas iklian kedis banpan pesan ia memunyi. Kur kur ketekukuk, kur kur ketekukuk, kur kur ketekukuk. Cara buka lajak mekejang, tiang mepengarah, reng rainane benjang, soroh kedise, lakar tedon mekarya, iri kering bale baca. Tonden pragat mepengarah, suba buen bangrasya pesautnya ibu kal. Wih, cai kedis, ngucamai cai mepengarah, di ada soroh kedis, megigi rangap, cari cang, ajak nyaman-nyaman icange. Nang, edengang gini, edengang. Ini, mare edengang gini, ceklah beragian ibu kal. Nah, cerik-cerik ajak mekejang, nyenyang lah gigi cari bukal. Yang tu senya, suba ke cari-cari eselak mesikat. Yeneng suba, keto marah luang. Apang tusing cerik-cerik ngelah gigi berak buka iya ibu kal. Ke cerita jani, ibojong munduhang sekancan burone ane ada di alasi. Di subane mepunduh, ditu lantas ia memunyi. Nyamu ajak mekejang, ani ada di tengah alasi.
lantas gitu telah pegerasah burone ngaleh ama-amahan. Kecerita jani, soroh ke disih legeliang, sawireh liu ia man ngunuhin wah-wahan. Ditu lantas ia megending-gending, kini gendingane kedis. Curik-curik sebentar, alang-alang boko-boko, tiang meli pohe, aji satus keteng, rebakat anak bagus peceng. Sedak itaha medumantor, megending-gending, ditu lantas teke ia ibu kal. Cai kedes, mujang icang sing manduman, icang patuh cara cai, soroh mekampet, nene toleh kampet disange toleh. Sautine lantas tegeni kedes. Apa? Cai main nage dungan? Apa cai itu sing inget? Duga si cangkemo apa ngarah? Kaden cai ngorang tu sing sora hawake. Ane jani cai main nage duman. Den malu. Magedi cai uli dini. Ningah keto pesawat ne ikedis. Magedi lantas iya ibu kal ngajak nyaman-nyamane. Keto masih soroh bojoge legeliang sawireh liu yeman woh-wohan ane tasak-tasak tur manis-manis. Ditu lantas buen ibu kal teke ngajak nyaman-nyamane. Cai bojog mujang icang sing manduman, icang patut saro cai soro megigi rangap. Nene toleh gigen icangnya toleh. Lantas gitu sautine tekeni bojog. Cai bukal. Apa cai? Tuh sing ingat. Duga si cangkemu apa ngarah? Kaden cai ngorang tuh sing sorah icange. Ani jani cai mayu nage duman. Den malu. Cututne megedi cai udah dini. Megedi. Ditu lantas makejang soroh burone ngedegin iya ibu kal. Ditu lantas ibu kal ketundung. Tur kesudang mebanjar. Sesukat ento ibu kal tusing iya bani pesu lemah-lemah. Ento aning ranayang soroh bukale ento pesu peteng-peteng tusing bani pesu lemah. Nah, cerik-cerik ajak makejang nyenyak cara ibu kal. Tusing dadi nyan cerik-cerikan nutang solahne ibu kal nah. Ibu kal ento mayus. Apa buin tusing demen ngaturang ayah lan menyama beraya. Irage sepatutnya dadi kerama bali seleg ngaturang ayah lan menyama beraya di jumah, di sekolah. Anduk ibu kal pesu peteng. Kacerita ibu kal menyama aja papat. Ibu kal ane wayanan. Imalong ane madenan. Ilalawah ane ketetan. Ila jempiyet ane ketetan. Sadina-dina para bukale itu. Sedina-dina para bukale itu setate megonjakan. Ngorahang sorohane paling melahe di gumine. Derorare dengengang matan caine. Nyen dengengang matan caine. Toleh bagus si cange kabinawa sang Arjuna. Saudina tekeni malong. Wih uleng pidan sang Arjuna ne megigi rangap. Toleh nyaman caine. Ane paling dua ga. Bagus toleh paling dua ga. Dua gi cange. Apa ketakon caine. Saudina teken lelawah. Cai bagus. Cai dua.
yen icang apa ketagih cie icang lah sugih icang meliah buka pasih kuda cinage cenik gaitu yen digumine sing ngelah pipes sing maguna sautina teken ijen piet yen icang sitang meguat buka sang bima wanen icang buka lelipi sedak itah yang makedekan tege ya sorah burane magigi rangap kak cara buka lajak makejang mapan rainan tumpak landa pesu bapak iraga sorah burane magigi rangap lakar ngaturang ayah munduhin pala wawahan aneh jangan-jangan lan manis-manis konen sedia ibu jok memunyi bangra sautnya ibu kal cuk cai bojok nyin orang cai ne magigi rangap icang sing patuh cara cai icang soroh makampit tuleh kampit nyaman-nyaman icang wush sedak itah ya suba lantas gitu merasa ya dewek nekala megedi ya ibojog ke tengah alas sedak itah ngedekang ibojog tege ya iburang kedes sambil lange ya memunyi bojog aja mau kejang mapan rainan tumpak landa pesu bapak iraga soroh burane makampet lakar ngaturang ayah-ayahan munduhin wawahan ane manis-manis lan ane jalan-jalan konen ya ikades tuh dia pengarah buin bangra sautnya ibu kal cai ne ben besek nyen orang cai ne buron magigi rangap icang sing patuh cara cai tulih nak gigi nyaman-nyaman cange edengan suba lantas gitu merasa dewek nekala megedi ya ikedes ke tengah alas sambil lange yang ngeling siksegan jero nang tulangin titiang mangken nyakit tang kena jani subah icang bat-batekin ibu kal ben sade edengena gigi rangap-langap suba lantas gitu para burone makejang pundohina aja ibu jog buron aja makejang sing ada ibu kalakar nulungin iraga nah lautang suba ane patut ne ngalih be lautang suba mau boros ane patut ne ngalih wawahan lautang suba mau ngelumbe ane patut ne ke Tegale lautang suba ke Tegale nah ane demen ngamah wawahan mahi aja icang ngalih wawahan ane jon-jon suba lantas gitu para burone makejang munduhin sarwa poh keladi biu ceroring miwah ane len-lenan sambil lange ya megending nah nyendi ini bisa megending curek-curek mai aja megending curek-curek sementara alang-alang buku-buku tiang melipo aji sata sketeng enja saget buen ya meliang-liang tege ya ibu ron ajak nyaman-nyamane nageh doman ada wowohan ane jon-jon dini kene dem cange sautina aja ikedes cai bukal dadi adi cai uling kesemangan kanti kesanja timpal-timpale menuh wowohan dini
di subane gaene suba pragat dadi adi cai main ale doman timpaline ajai bojog cai bukal dadi adi cai ngale doman mai nene kudun cange nyak amah cai lantas gitu soroh bukale ento surya ine ajai borone makajang suba lantas gitu bukale ento sudine mau bayar sesukate ento para bukale ento tan bani pesu lemah tuah ne bani pesu petang. Nah gitu sampun yen anake lengit menyama braya tenyak segile selulung sebayan take sinah nemu sangsara. Om santi. Kelanturang antuk pamilat nomor undi 6. Ibu Ni Gusti Putu Arni, Pinakaduta Banjar Selat Belega. Majeng ring Ibu Arni, indek galah lan kena durusan. Om Swastiastu. Cerik jaga bagus anyak makejang lan jani aja kemedingang satwa. Meme jani lakar masatwa melahang negak ning apang melah nyan dining ningwang satuan meme ning. Nah satuan meme ne jani bantangne tua ni bawang teken ni ke sune. Kene kuni satuan tening ada ketuturan anak mekurenan ngelah pianak dadua ane kelihan madan ni bawang ane cerikan madan isuna meme bapane state mebinaan mepianak iya ning isuna apa je tagih isin dina keto masih apa pesadone guguna diaston iya misunayang ni bau ni kesuna iya ning ni bawang setate subakti teken guru rupake sayang teken adi tol timpal ajak makejak. Nah dina ne jani memene lakar luas kepekan kau kene coba panak nama kedua cening bawang ajak ke sune jani meme lakar keluas ke pekan tunang padine sawireh bahasa sebutlah ben manipang ada jakan ketu munyin memene lantas ni bawang kau kene adene adi bawang lan ajak ngenunang padi ni pangse ngalan tengahi. Oh, kengken mo ngenunang padi. Oh, cangseng pelot bencang ang tegak lebagan mo pedidi jadi mo ngenunang padi din minjep jang yan anugal nyan padi din to mo. Mare ketu pesawat neni kesuna ni bawang lantas menek ya keglebage ngenunang padi. Glebog subuh ketu kau kene adene adi bawang adi kesuna tuh padine subuh beten getep dah nadi kengken mo ngetep padi merah tuh ngetep abon toke pedidian idang mesti ngauke nicang pada lantas ni bawang megaya ke pedidine ngetep padi nyemuh nebuk ngelesung nyeruh kanti sebab dari bahas tuara masih ni kesuna mapi tulung sesubane gitu nih bawang ya nih luas manjos ketukade sambil ngabo umban-umban
Itu masih ngabejun. Nah, dini lantas ini kesuna ngeke daya wapa iban wot uling disirah kanti kebates jagseng nah lama cak blokotan subak itu ceritanya jadi teke memene uling di pekan maka siapa meme ratu panak yang kayak cak blokotan buka kate anak kengken nih tadi kepedidian tadi yang megaya kini menboknya ini nak dijel me imo anak ulang tuni singnya marang ini cang me iya nak melali bila-bila kajak tunangan bila bisa melali me keto masih jani iya kada meme iya anak ketukade mau man mau lam-lam pangkati kedas jadi itu nyan me keto nyen pasadone ya isuna guguna ajak memene nah kecerita jani teke ni bawang uling di kayuan ngenyunjun mesti ngabo umba-umban konden man ngudian bang saget sube babate ajak memene nyai bawang dong kene tingkahnya ini tanpa ngerasa nyai jadi lemah toleh adanya ini mau what adanya ini kanti sengenah mata kanti ini tuara ini pesan kenen canya sing lah penglasa tenang abadik gitu nyen ni bawang ke bat ban memene lantas ni bawang ngideh pelih teken memene meme tiang ngideh pelih saya kayak wale apa nih pelih tiang nih dadi meme jak ngemang tiang munyi to jadi tek tiang nak kengken nih me kengken nyai sing nuang pelih kadang pedas meme memunyi teken nyai meme lah kaluas pekat ajak dah dua nyai magai tu adi ne dua ne magai ditu kepelihannya ini ditur nyai melam-lam mekedas-kedas singsan nyai watolian teken reramu teken adine meme sing suka ngelah pada nyai magedi pangsing senada lemone toleh penmatan memene mare ketu bunyin memene lantas ni bawang kelunte-lunte ke tengah alas selantang jalan ipun ngeleng siksik iya pun ninggalan pacrecet subet pak ring tengah heng alas ada kedis cuk kuning bawang nak ngudiang tu galing nak kengken unduk nang orin icang abedek pangtawang icang nah ditu lantas ni bawang nuturang apa ane ada di rumah nih iya ketundung iya ke pisuna iya ketik-tik nah ditu lantasan ni truk kuning pedalam ya teke truk kuning nah bawang kene nah jani nire lah kan hurungan nyai nah kedamang peninggalan kedaman subek itu lantas nih bawang kidamang peninggalan nih sekantan cototina di idat pesumas godot cotot di kuping misi mas cotot di bawang misi mas cototnya di limane misi mas cototnya di zijine misi mas makejang mas ane luwung nah jani nih bawang kedatangan peninggalan nih iya makesiap misi mas bak oleh gitu jani nih bawang ada pengidin teken cucuk kuning nah cucuk kuning suksema jani icang nak lakar ke rumah dadong nang tulungin atahe nang jang
cucuk kuning subuh itu landasan cucuk kuning ngatehang bawang kamu mulih nih ke rumah dadong nih tekat di rumah dadong nih ngetatap dadong nih ninggalin di bawang ya ratu cucuk dadong teka aduh cadoman pesan dadong ninggalin cucuk dadong kan cegiaknya aduh udah tumben nih mai nah mai aja ada gak malu ganangnya kopi dong cang mai kang ngali dadong lo pangman cang nubuk dadong mau kelut cang busing tain mai dong buin mani nih lantas nih ke suna kamu ke rumah dadong nih ngitih api di selantang margi atau selantang jalan teka kedes cuk ke suna nyai lakar hijau cang lakar ke rumah dadong canggih nah kamu punya malu dadongnya nak no jumah kamu nanti ke suna ke rumah dadong tepuk kena subur nih bawang nganggo masan aneh melah ye mau bawang DJ mau mas mau maling mau encing bang ngide nang tengah mas sotoran lakar uning ngayang icang imo sik jero banesane imo memaling emas adik imo nasing di memaling nih emas nene angon imo nih anak banget teken cerucuk kuning coba gitu lantas nih ke sono wen membanting ya ahli cerucuk kuning jadi ini cerucuk kuning anak cubu tawange daya nenek ke sono nih ke sono nah jadi kita mang tamatanya ini diri aja nulungin coba gitu misalnya Inggih punika diwawu sampun kamargiang Wimbekara masa tua Bali. Majaring panurekse mangda meblegakan pinirien sedurung ngonek para janti malih bos-bos. Kelantaran antuk pawarah-warah saking angga panurekse Wimbekara mekendang tunggal.